My presence here tonight reaffirms Thering ngerang duzum di na nyamshu chebani phumi chetong da domi thoptang la Amriki yo mebe gyabgyor yo patsumba shi yin. My friends, we gather tonight at a critical moment. Nganchu duzum di phe na nyenta chewe thuze kap chayu kyana khungde ta ki sishung ki phumi dodo chö sumla thawnyu cheshi batang kyana shung ki phetu lo shi zamle malem pa choryang kyaki gyi lop gyebe chenga tong gi phe na phumi ni tong ge war khonzu rang ni ki shirim domi thopta long su che par ni zu che de thada jinsung zunju wo ne yu teshin gyana marsho shung ki phe ki nangbe latu ngunji lamse la theju chejing khonsatale lama cho maung be kui yangsi thelayang theju chejar yu ba ngöse thu gyurye. I myself had the privilege of meeting His Holiness this past spring in Dharamshala. Ngerang la dilo khonsa cho je gyu khogap chung khonsa cho gi je thin le rewe yu ser thowa nyong sur chung sing nganzo changme nuba nyampung chena dumje thumbe rewa che yu ba shikre gyagar da pheyu ni ge na gi phemi kyap chu we shungge chor she yu lopso tang thede penjo dugye gi khogap tung gyu thang phe gi che da rikshung ge da je sungyop thela amri ge ngene robo che shin batar ne tang kale khagu ji zam yin yang nga chu nyamrup gi rogyor chena gyu shi tong thukre ngarang phedu mixe de du ba yin be chane nge mutu ge ji shung tang chi zo ni ge nang phedu gyap gyor yong le be zen heme chagyu yin la der zom be mina changma phemi chor me du mirung we gyap gyor na khe yin dap changmar thuji che nge lekhung nang khonskyam gyu chumbu chone zewe phe gi thanga shi yoba the jegap phedu dub gyu dumba khongdor dugdu